Onomad, rekoše Rimljani, potpuno fascinirani rijekom koja ih okružuje. Una ili jedna ili jedina. Ali ona to zaista jeste. Sve u jednom. Rijeka koja opija svojom ljepotom, koja inspiriše umjetnike i koja zaista puni i srce i oči ljepotom, ali i neustrašivošću. I onda su odlučili prije tačno 120 godina izgraditi kej. Kej koji će zaista činiti sve da suzbije njenu divlju ljepotu, ali ostavi netaknutu i dovoljno inspirativnu za sve one koji je okružuju. Zorane, dobar dan. Dobar dan, Verice. Divan kej imate. A divne su i ove lipe. Da, ovo je zaista jedna od najljepših dijelova grada. Ovo je ponos svih nas starih Novljana. Uz njega bi se moglo satima pričati. I mene ako jednom nađe vremena nešto ću i da napišem o tome, jer ja već sam jedan od najstarijih koji je na tom zidu provodio svoju mladost. Koje su najljepše uspomene koje pamtite? A znate, ja se sjećam mnogo toga. Predivne su uspomene bile baš taj period kad je bilo vrijeme šetališta, korza. Sam grad je šeto tu, Kejo. Znalo se ko sjedi na zidu? Znalo se ko sjedi na zidu. Tu smo mi bili bez tura promatrači. Aha. A šta sve Una pamti? Una pamti mnogo toga. Una je nekad opasna, bijesna, uništava, nosi sve pred sebe. A nekada je ovako, pogledajte, pa to nema nigdje. Dobro, šta biste rekli onim generacijama koje tek trebaju doći? Malo više posvetiti pažnje gradu, keju i uživati onome što nam je Bog dao. Hvala još jednom, bilo mi je drago razgovarati s vama. Dobar dan, Brano. Dobar dan. Jako mi je drago što se vidimo. Meni, dobrodošli na kej. Pa hvala, divno vam je ovdje. Ja samo mogu misliti koliko ova obala, ovi zidovi i one gore lipe pamte ljubavi i poljubac. I tekako. Oni ljudi koji nisu vidjeli kej, koji nisu ovo doživjeli, odnosno ovu ljepotu, ovaj bezbrižni žubor Une, ja jednostavno ne znam kako bi se oni osjećali da su živjeli kod nas i na našu mladost koja je i tekako vezana za ovaj kej. Kad sam bila u nekim tinejdžerskim godinama, da nam je kej bio nekakav tabu, jer tu je bilo prilično mračno, naši se roditelji bojali da mi idemo kejom, međutim, mi smo se nekako iskradali i tu su pali prvi poljupci, prvi zagrljaj. Kej je naš život, bar moj, iako pravi Novljani znaju, kad to kažem šta to znači, ovi naši prijatelji koji su došli, vremenom će steći ovakav osjećaj koji ja danas imam. Brano, hvala vam. Molim. Vidimo se mi narednom prilikom. Ćao. Nebojša, drago mi je što se vidimo i drago mi je što smo ponovo baš ovdje na keju. Ajde, pričaj mi sve ono što je jako važno da znamo o ovom keju. Pa evo ovako, prvo možemo reći da je gradska uprava tamo neke 1903. godine od austro-ugarske vlasti tražila zajam da bi napravila ovaj kej, odnosno oni su prepoznali tadašnju situaciju u Novom Gradu gdje su se borili sa poplavama dugi niz godina i prepoznali su ovo kao projekat koji je jako bitan za naš grad i neke 1905. godine je počela gradnja keja do 1907. godine. Evo, tačno ovaj dio kuda prolazimo je izgrađen u tom periodu i evo možemo reći već nekih 120 godina postoji. Da bi se 1935. godine počelo opet da se drugi dio nadograđuje keja do 1937. godine i tokom velikih poplava 1955. godine opet su uvidjeli da je potrebno još nadograditi kej. Nadograđen je i 80. godina nakon izgradnje našeg starog hotela nadograđen je kompletan taj dio keja i otprilike u nekoj dužini od 3 km danas imamo obalu utvrdu koja služi gradu od visokih voda, znači da ne bi sam grad bio poplavljen. Ali sve to i negdje, ajde da kažem, dio života, dio kulture, dio umjetnosti. Mnogo toga se dešavalo baš ovdje. Kada sam pričala i sa sagovornicima ostalim, rekli su ove lipe čuda pamte. Pa jeste. Ajmo reći da je ovaj kej poveznica onog urbanog i prirode. Sa jedne strane imamo rijeku Unu, jednu od najljepših rijeka, da budem skroman, svijeta, a sa druge strane ovaj urbani dio
možemo reći današnji svijet kako je nas pokreće i ostalo malo nije u skladu sa prirodom, ali evo ovaj kej pokušava to da nadomjesti otprilike, da spoji urbano i prirodno. Nebojša, šta je sa turizmom? Evo, mnogo toga se promijenilo posle onog covida i tada smo se nekako više vratili svojim krajevima. Turisti su i oni čak koji su domaći, ali oni koji dolaze ovdje iz cijelog svijeta da upoznaju ljepotu koja ostavlja bez daha. Pa jeste, evo mi u Novom Gradu možemo reći od 2019. godine pa na ovamo imamo porast broja smještajnih kapaciteta baš uz rijeku Unu i ovdje u samom centralnom dijelu grada. Ono što je značajno jeste da ovdje, pored ovih domaćih turista, imamo porast broja turista iz susjednih zemalja, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Švedske, Holandije. Znači, baš dosta Holanđana nam dolazi ovdje tokom ljetnih mjeseci. I jednostavno taj porast je, ne mogu reći enorman, male su to brojke za ovako jedan mali grad, ali u nekom narednom periodu očekujemo da će te brojke ipak doći do izražaja. I šta kažu? Šta je to što ih privlači najviše? Pa rijeka Una. Rijeka Una, ovaj kej, znači ovaj sam duh koji nosi ovaj grad. Odlično, ja vjerujem da će turista biti sve više i više. Tebi hvala mnogo što si ispričao jednu ovakvu lijepu priču koju moramo znati u ovom mjestu. Hvala i vam. Jedno posebno mjesto na kome se danas nalazimo je svakako ovaj naš kej. Mjesto koje je praktično dovelo do toga da se rijeka Una i sam grad spajaju u jednu cjelinu gdje život u stvari izlazi na samu rijeku i mislim da nema ovakvih mjesta kada pogledamo bilo koji grad koji je nekako vezan za rijeke na kojima se nalaze. Novi Grad jednostavno živi u jednom ritmu koji je direktno vezan za kej. Kada izađete da prošetate kroz grad, prošetate možda kroz glavnu ulicu, ali u tim nekakvim trenucima odmora svi ljudi zaista bježe prema keju. I s druge strane, kada gledate iz čamca sam zid i sam kej, vidite u stvari jednu duplu sliku, kao da kej u stvari i nije na zemlji, nego vidite dva grada, znači ovaj koji zaista postoji i onda odraz samoga grada u rijeci, tako da imate nekakav utisak da je Novi Grad u stvari na jednom oblaku, a taj oblak je na neki način taj kej. Mnogo vam hvala na ovom iskustvu. Zaista čovjek nije osjetio Novi Grad i nije osjetio tu vašu divnu energiju ako ne doživi upravo ovo iskustvo. Pa jeste, tako je. Una se ne može doživjeti nego samo na rijeci. Kad šetate pored rijeke ne možete osjetiti njenu snagu, njene brzake i prirodne ljepote koje ona pruža. Specifičnost za Novi Grad je unski kej. Taj unski kej sad navršio je 120 godina postojanja. U tih 120 godina samo je jednom obnavljan. Prije nekih 20 godina, tako nešto. A šta je vezano za taj kej? Taj kej u stvari čuva cijeli grad. A pošto čuva cijeli grad, sve naše priče životne su vezane za Unu i za kej. Uglavnom, sve stanovnike Novog Grada koje pitate zašto bi se vratio u Novi, svi kažu radi Une. Niko ne kaže radi brda, radi zgrade, radi hotela ili ne, radi Une. Una daje svoju posebnu čar noću. Malo ljudi to i zna, to u stvari Novljani ljubomorno za sebe čuvaju i za svoje prijatelje. Kad se recimo proveze, kad se spušta lagano sa veslom noću, vidite kompletan kej. Jer kompletan kej u polukrug opasuje grad. I sav kej svijetli, a vi se spuštate Unom i posmatrate to. Noću vam se izoštre sva čula. Znači, nema više sada vi sve vidite. Dosta stvari ne vidite. Ali čujete zvuk ptica, čujete prirodu kako polako ide u smiraj. I šta vam kažu turisti? Većinom ostanu bez teksta. Najveća je pohvala što se svi turisti vraćaju. Vraćaju se i ribolovci, vezano za ribolovni turizam, sportski ribolovci, kojima je ovdje užitak takav što uvijek se cijele godine se može nešto loviti. Nije lovostaje, nije ovako, nije onako. I to je interesantno, pogotovo za djecu. Pošto mi imamo i malu školu ribolova i klince, pa učimo ih znači, prirodi, učimo ih kako da love sa udicama bez kontra kuke,
da se ta riba može vratiti nazad, da je ponovo poklonite život. Jer ne vrijedi uloviti kapitalca i staviti ga na zid. Mislim da to više nije cilj nikome. Sad je cilj da očuvamo ovo naše bogatstvo. Hvala vam mnogo. Hvala vam prije svega na ovom iskustvu i na ugodnom razgovoru. Hvala i vama. Gorana, prije svega mnogo ti hvala što si nas ugostila ovog dana. Ajde da pričamo o Novom Gradu i da pričamo upravo o ovom keju iz one najljepše prizme, to je prizma umjetnosti. Mnogo inspiracije ovdje imate. Zaista jeste. Kad opisujem naš Novi Grad, uvijek kažem da je to za nas umjetnike neka kolijevka umjetnosti upravo zbog rijeke Une koja nam je i inspiracija za mnoge pjesme. Naš Bojan Đurić je inače napisao pjesmu Spojile se dvije rijeke još 2017. godine. Spojile se dvije rijeke zauvijek. Gdje sam ja i moje koleginice tada imali priliku prvi put da stanemo na taj ispred kamera i da snimamo spot za tu pjesmu, po čemu je možda, mogu slobodno da kažem, i naš Novi Grad je postao poznat po tom pjesmu i po tim njegovim stihovima u kojima je on utkao emociju i dušu našeg grada. Kakav je osjećaj pjevati u svom gradu? To zaista rijetki imaju tu priliku u životu, pogotovo kada negdje osjećaju svu tu emociju svog grada i svoju energiju. Mogu da ti kažem da ja sam nastupala na mnogim mjestima, stvarno, i po evropskim metropolama, ali nekako zaista u rodnom gradu kada se zapjeva bude ti puno duša i srce, zaista neopisiv je osjećaj. Ne znam, Novi Grad je malo mjesto, ali sa velikom dušom. Ovdje zaista žive ljudi koji su ispunjeni sa tom nekom životnom radošću, upravo zato što smo i mali grad i nekako život sporije i teče i mislim da je to u današnje vrijeme mnogo zapravo i bitno. Nekako su i dalje te neke životne vrijednosti u ovom našem gradiću cijenjene, a ono što zapravo to potpunjava najviše zapravo ova priroda koja nas okružuje. Sada kada pričamo o mlađim ljudima, koliko je ovaj kej važan vama? Pa mislim da mi svi koji smo prolazili te tinejdžerske godine i doba, šetali smo ovdje sa prvim ljubavima, sa simpatijama. To je mjesto koje jednostavno imamo posebno u srcu. Tu su naše te skrivene priče, tajne, druženja, tako da zapravo kej je, mogu da kažem, srce grada. Hvala ti mnogo. Hvala na svim ovim divnim riječima. Hvala vam. Jedan od prizora koji se zaista, ajde da kažem, nesreće rijetko u ovom gradu. Dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro? Dobro. Je li ovo vaša doza inspiracije i ovo je vaša zona komfora, pretpostavljam? Da, definitivno. Priroda i kej, naravno, i Una, to je moja inspiracija i motivacija. Mislim da i voda, inače i rijeke su svakom slikaru inspiracija i motivacija. Ali Una je opet nešto posebno. Za mnoge umjetnike. Definitivno nešto posebno. Nas slikare pokreće i te boje, zelenu, ta neka simbioza između čovjeka i prirode. Moram pitati, u koje doba godine je najinspirativnije? Što se tiče Une, ona je inspirativna u svako doba godine. Ovo podneblje je dosta umjetnika izrodilo, tako da. I ne čudi me to uopšte. Hvala mnogo i želim vam mnogo inspiracije i u narednom periodu. Hvala vam. Sada ćemo da hodamo, mogli bismo i da trčimo, ali ostavit ćemo to za neku drugu priliku, ali ovo zaista jeste tvoja oaza mira i pretpostavljam da je ovo mjesto koje te inspiriše za svaki novi korak. Pa jeste, naravno, ovaj kej jeste taj neki sastavni dio naših treninga kad je u pitanju trčanje prvenstveno. Jedna od omiljenih lokacija za trčanje, tako da kažem. Ali divno je ovdje. Mislim, sa ovim pogledom čak i oni koji možda nisu ni planirali trčati, čini mi se da zaista, žive taj mali san onako kako to radi u američkim filmovima. Znaš, jutarnji jogging prije posla. Da. Ovdje to izgleda savršeno. Upravo to, da. Nebitno da li je u pitanju neka jutarnja ili večernja šetnja ili možda neki trening, ali definitivno nešto što mami, pogotovo u ovim proljetnim i ljetnim satima i danima. Je li imaju gradovi u okruženju ovakvu ljepotu za trčanje ujutru? Ili uveče? Pa ne znam, ovakvu stazu. svako voli svoje mjesto, to je logično, ali opet nekako mi volimo reći da je Novi Grad zbog rijeke Une i samog je nekako jedinstven. Eto nas na kupanje, eto nas da uživamo u ljetu. Upravo to. Hvala ti mnogo. Nema na čemu. Čuli ste najljepše priče upravo o ovom kamenu, o ovom keju koji čuva istoriju Novog Grada,
ali čuva i ljepotu rijeke Une, ali one najintimnije trenutke Novljana. Danas ostavljamo ovaj kej upravo ovim generacijama koji će sve ljepote samog mjesta, same rijeke i grada prenositi svojim potomcima. I upravo ova priča će živjeti zauvijek.